Ki kurbana bahçemi diyar bekledi sayrote yelemelemeyi Leyla damadı ben hacı derdi ve beni kedidin ya Ağacı min adum amamına geçin لعرنگاریا کردستان هر آوازک خودی چیروکک دریجه. جارنا شوپن اوینه دوان آوازان دتن خویا کرن، جارنا شوپن حسرتک مزن، جارنا جی شوپن کوچپری و راستیا نتوکی دلورین وان آوازان دخواد دندر. یکو وان آوازان بهتر بواته دکن جی کسین کو به هستین خوین جدل وان هوکانتین زمانن. لوره هر کس نکاره کو موزیک و ستران خواه به گهدار خواه بده حس کرن، هر کس نکاره کو روح بده وان گوتن و کلامان. دوی بقاسی گوتنین وان کلامان دلی وجی خودی چیروک و هستین دل سوز به دا کو کلام بگی جنواته یا خواه. بکرتاسی نه حسانه کو هر کس روح بده سترانان و وان نمر بگه. لی اکه او ناو آرام دیگران به مجار دگوهره. لوره او بجنبشا کو قدش دستی وی در ندکت بدنگ و آوازا خواه ده دل میلیونان کسان ده جیه هری تایبت کرد. او بجنبوشا خواه بکسایتا خواه لگرین حقیقته با آوازا خواه جیانا سرگونیه بحسرتا خواه حوال جواکا کرد بو.
روجهلata navîn gulek be ew bilbilê rojhilata navîn bû. Ji ber xwedî nasnameya êrmen bû, jiyana wî jî bandor ji zextên li dijî nasnameya pêşiyên wî para xwe girtibû. Piştî ku di salên 1915 de bi destê dewleta Osmanî li dijî Êrmeniyan jenosîd tê destpêkirin, wekî bi hezaran malbatan, malbata aram jî neçar dimîne û bi hesretekê rojekî vegerin berê xwe didin rên koçberiyê. Rêvîtiya ku bi darê zorê ji Bakurê Kurdistanê dest pê dike, heya xaka Rojava didome. Aram jî wekî bi hezaran zarokan ji warê kal û pîrên xwe dûr di 15 çileya 1934 de li bajarê Qamişloyê ji dayîk dibe. Bavê wî ji Êrmeniyên ji Sasona Êlihê, diya wî jî Êrmeniya ji Farqîna Amedê bû. Karwanek wa dîsa bi rêket bûn wek koçeran û felaket. Xeml û xêza wa karwana reşin bi derd û kul û peyhev dimeşin. Penaberin penaber wek koçeran derbeder. Welat welat digerin bûne wek teyrê bêper. Penaberin penaber wek koçeran derbeder. Welat welat digerin bûne wek teyrê bêper. Têkiliya bavê wî ya muzîkê re bandorê li Aram jî dike. Aram tîgranê ku di temenê zarok de muzîkê nas dike, hîn di çarsaliya xwe de û ûdê dide destê xwe û bi muzîkê re eleqedar dibe. Ev yek di salên din jî berdewam dike. Dema tê bîstsaliya xwe êdî wek hunermendekî navdar li herêmê navê wî tê bihîstin. Aramê ciwan ê ku heya wan salan bi awayekî amatör bi muzîkê re eleqedar dibe, cara yekem di 19 saliya xwe de Newroza 1953 de li ser dikê ciyê xwe digire. Newroza me hêjaye bijî ser sala Kurdan bi kêf û saz û govend bejîn li Kurdistan. Newroza me hêjaye bijî ser sala Kurdan bi kêf û saz û govend bejîn li Kurdistan. Bi sala 1966 de ji bo hunera Aram pêvajoyeke nû dest pê dike. Piştî ku bi malbata xwe re koçî Êrmenistanê dike, li wir di radyoya Êrîwanê de dest bi xebatên muzîkê dike. Perwerdeya muzîkê ya profesyonel jî di wê serdemê digire. Bi taybetî di warê taybetiyên muzîka Kurdî û ya Êrmenî de xebatên girîng dimeşîne û cûreyên muzîkê yên nû pêş dixe. Xemlî sozan û min rekeniya tavê esmana şewqa fidayê. Xemlî sozan û min rekeniya tavê esmana şewqa fidayê. Gulê gazî kir min hate maniya ez dikim herê yar imranayê. Gulê gazî kir min hate maniya ez dikim herê yar imranayê. Piştî 18 salên li radyoya Êrîwanê Aramê ku xwe di warê muzîkê de pêş dixe, di sala 1995 de berê xwe dide Ewropayê û li Yewnanistanê bi cih dibe. Êdî bêhtir ji welatê xwe dûr e, birîna hesretê bêhtir kûr dibe di dilê wî de. Dildarekî mezin ê aramiya navgelan û muzîkeke azad bû. Di bingeha dildariya wî ya muzîkê de jî wefaya li hemberî gelê Kurd cih digirt. Ji ber di serdema jenosîda Êrmeniyan de malbata wî ji aliyê malbateke Kurd ve hatibû rizgarkirin. Di navbera malbata Aram û gelê Kurd de jî hevaltiyeke mezin afirî bû. Beriya ku bavê Aram Tîgran jiyana xwe ji dest bide, ji zarokên xwe dixwaze ku tu deman vê alîkariya Kurdan ji bîr nekin, hevaltiya ku afirî biparêzin. Ji xwe di dilê Aram de jî li hemberê gelê Kurd dilsoziyeke mezin afirî bû. Ev yek bandoreke mezin li wî kiribû.
ji ber vê yekê ku aram giringiyeke mezin dida nirxên gelê Kurd. Herî zêde jî li ser zimanê Kurdî disekinî. Her tim xwe deyndarê gelê Kurd hîs dikir. Hewl dida ku vê deynê xwe jî bi huner û muzîka xwe bide. Ji ber vê ye ku di her stran û berhemên wî de lehengiya Kurd derdikeve pêş. خلاطة من جلة از بجل هيكم جل من مزندكه جل من بتشوكتكه او زانا اششمه هنري متشيه تبعتي متشيه ونشتن رابونا متشيه جبوناوي حيا فيغا از دلي ودا خوش خاتمه ناسكرن زور سباستك بجوا از بيوا هيكم بيجل هيكم بس سالا 1958 کو بدست ویت شتکر بابم چوش برعود کی کری رامل مریه و بعد دیامگو گولا کری مبو مرتب بابم گفت چه خبر دی گو روز هي اف کرک پیشیاوی جرا چپکا لیخن دراستیê de jî wisa bû. Aram Tigran bi huner û muzîka xwe li rojhilata navîn di dilê her kesî de xwedî cihekî taybet bû. Bi dengê xwe wek bilbilekî rastiya civaka rojhilata navîn de anî ziman. Roj dihat lehengiyek di stranên wî de xwe dida der, roj dihat çîroka koçberiyekê bi dengê wî cardin dihat jiyan kirin û roj dihat aram hesreta xwe ya xaka dê û bavê xwe ji dilê xwe diherikand stranan. Hey lele waye gidi bilbilo ve baile khis helin tefkhara kro perişan od seviyo mahajru tub hasreta ghairina kebro ağda waye gidi bilbilo ve baile khis helin tefkhara kro perişan od seviyo mahajru tub hasreta ghairina kebro Di derbarê aştiya cîhanê û azadiya çand û hunera gelan de xwedî xeyalên mezin bû. Dixwest ku her netew û nasname bi reng û dengê xwe çand û hunera xwe bikarbîne û dixwest ku tevî şerên cîhanê bi dawî bibin. Ev daxwazên wî jî di nav van gotinên wî de dihatin cemhevdû. Heke ez ji nû ve ji dayîk bibûyam, minê tevî çek top û tankên cîhanê berhev bikira û ew bihelanda. Minê ji wan tembûr, zirne û cumbiş çêkira û bela wê gel bikira. Çima gel hevdû dikujin? Çima? Ji şûna kuştinê bila bi hunerê bişîn. Di van gotinan de dihat fêmkirin ku daxwaz û xeyalên wî çi qas bi wate ne. Lê xeyala wî ya herî mezin jî rojekî çûyîna Amedê bû. Gelek cara qala Amedê û xaka dê û bavê xwe dikir. Ji roja ji dayîbûnê heya wê emrê xwe her tim ev xeyal di dil û mêjiyê de jiya. Çûyîna xwe ya Amedê wek xewna xwe ya 100 salan pênase dikir. Di sala 2008 de ev xeyalê wî pêk tê. Di çarçoveya mîhrîcaneke muzîkê de aram dîkiran bi kelecaneke mezin berê xwe da bajarê Amedê. Piştî salan carekê din hatina wî ya li ser xaka dayîk û bavê xwe di dilê aram de rê li ber hestên gelek kûr vekiribû. Dema li Amedê diçe gundê ku bav û diya wî li wê jiyan û ev gotin jî devî wî dertên. Dema min li wan çiya kanî û li mala mêze kir, ez gelek hestiyar bûm.
از پر ایشیام گریام او ایشه که دیامن و باوی من کشاندن هاته بیرامن از پر غمگین بوم و من گوت گلو ام چما نکاربون سر آخا خواه بجین برسوا وی پرسا کو آرام جخوا دپرسی کرته چیروکا جیاناوی جیوه دگوت داگرکری، ظلم، کوچبری، حسرت و خیال بله سردانویا آمده جبو آرام خودی واته که جدا بو لورا جبو آرام آمد حسرت که مزن خیال خواه که گرام بو او حسرت و خیال جی بوان گوتنا جدل آرام ده حرکی دناف خونین شوان ده من قد باور ندکر از ببینم باجار دیار بکر روش باش دیار بکر متجبیر نکر ام هاتن تببینن تدریل مذکر یوارو بابو کالا برشرینه او شروع بدنه پا تبدیرو کینه روش باش دیار بگرمه پر بریتکه ام هاتن تببینن تدریل مذکر روش باش دیار بگرمه پر بریتکه ام هاتن تببینن تدریل مذکر هرچی قاس جبو جاره که بجی جبر لآمده بو خیالا ویا حزار جبو دمک کن پیک دهات و بلبل روجلاتا ناوین وی حسرت خویا بسالان بستران خویا جگل کرد و لآمده جویان را پارمت گر ده 5 سال هنر خود آرام لگل بزمان روجلاتا ناوین ده برهم خود جهدا کسایت نافدار این کرد این وکی جگر خوین و فقیه ایران یکمین ستراناوی شف چبو کو اوجی هلبستا جگر خوین بو شف چو ما تو ایدی هوتلو از رامازن کنگی بیتم خوتلو خانی بوی زندان تدارانازن تسبید قیرو نالین تتلو لآلیه که حسرت که مزن دیجیا لآلیه دن به جنبش ده دست خود راستیا عردنگاریا روجلاتا ناوین راستیا گل کرد ودگود سالک پشتی قنصر لآمده آرام نخوشتی که و ریویتیا ویا که ده سال 1934 ده لقامشتوی دست بید که دیسا دجیانا سرگنیه ده سال 2009 ده لآتینای بداوی ده به و جیانا خوش دست ده حسکرنا ویا آمده او قاس مزن بو کو بریا کو جیانا خوش دست بده وک میراس دخوازه کو وی خاکا آمده دفن بکن لی اورین تارین کو بوبلتا خواه خاکا دایی کو باوین وی دفت ساندن ری لوی خواستکا آرام گرتن و دستور ندن کو آرام لخاکا ولات خواه بی دفن کرن لسر ویه که جنازه آرام تیگران لپایتخت بلچیقای لبروکسلی تی دفن کرن هيلي لواي قدي بلبلو وبايلي خست هيلي تفخر عكرو بريشانو دسيبيو مهاجرو تب حضرتا غيرنا جاي كرداي بلا بودنجي شما بندستي دا هيا كنجي جاي كرداي بلا بودنجي شما بندستی تا هیا کنگی خوامنایی سری من دشش درد دنیایی بینام کوره درمالنایی کل شرعگیش دلم درنایی بینام کوره
بلبل روجلاتا ناوین اکو بدنگ و موزیکا خو سترانن آزادی آنی زمان جبو براتیا گلان و پیشکتنا چاندا مزوپوتامیای وک ولد پاریزه کی مزن ده هر کیلین جیانا خدا کده که مزن دا و روح دا سترانن بزمان کردی، ارمنی، عربی، یونانی و سوریانی بسایا دنگی وی رنگین و خوش گل کرد ج کردواریا خو ج زمان خو حس کر خیز و کسایاتی ویا هنری جی ده تکوشنا آزادی ده ج گلک شوبتارن وی ربو سیروش بو هیوی و نرخک هنری دوای گدی بلبلو و بایل خسهلی تفخر کرو پریشانو ده سویو مغاجرو تب حسرتا خیلینا کبرو بلبل ربن گونه نالیلینه ده خما شالورش خورا خوش ده خوینه ده درد بلبل نقف سازری ندای که حرانه دایکی قربان آبا چمی دیار بکری دی سایرو تیه لمه لمه كان آخر شيء من خصائي الليلة دمعت بحكي دردي وبيني كادتين واجي من وعد وماما من كادتين يا ما أفكر زينب بيربو بكلام ويامو أزنا وربو